Silu kaboro lan Puang Yesus Kristus. Paranno sia sende si tamu sule lan te penanda bisaran na Puang matua umpama atanna pena ulendui channel YouTube ya kabe bahasa Toraja. Ya tu kadan na Puang matua lata basa lan atu ya te dia lalama Ibrani pasala sang pulomisa angka misa saya lako pitu. Ibrani sang pulomisa angka misa saya lako pitu. Apa dolo lata basa tu kadan na Puang matua mai komi ta masambayang. Tontong bangkani tu mak kure sumanga Puang mati olo malabi me. Belan na kamu mo tu makuasa sia liu kaboro lan te katuan iya teh. Umpagari kani dio mai kasalangki angki di sorongan tu dio nakatuan saya lakona lan Puang Yesu. Kadami laki basa lan atu iya teh lamenda di pepatudu lako kami. Pena masalo mi tu kiranuan la unada ikan nih sia umpama siang ngilako kami. Saka kanila umbasa tu kadami maakada komi. Lan sangan na Puang Yesu ki masambayang. Amin. Ia tu kapatonganan, ia mo tanda tasikna kumua, ta ampui tu mintu apa diranuan, sia tanda sabinna apa tangka kitanan. Ibrani sang pulomisa angka misa. Na dipakondi nakua ia tu kapatonganan, ia mo umpamana satang di tirona, sia di tirona. Siulu kaboro lan Puang Yesus Kristus. Den kadanna to manarang. Sia tokina tu biasa bang mo dirangi nakua. Ia tu mandalan natasik mak dindi suka. Sia natandai tahu. Apa itu mandalan na pena? Ta amisa tahun tandai. Ia tu kada bak tu parumbasan ia to. La umpamana sai lako kita kumua. Ta misa tahu lapakule sia manarang untaru. Untandai sia usasak isi penaan si misa tahu. Belanna ia tu isi penanna tau senga tang kakitanan bak tu tang ditiro. Sulo kaboro lan Puang Yesus Kristus. Pak basanta lan atu totemo umpokade lako kita kumua ia tu kapatonganan ia mo tanda tasikna kumua ta ampui tu mintu apa diranuan sia tanda sabinna apa tang kakitanan. Ibrani sang pulomisa angka mak pempisanna. Ia tu kapatonganan tongan tangia kumua diona tang kakitananna. Tubuh tu lampena sangadinna. La umpamana sai sia la membuat duka ulendui mintu buangan kada sia penggauran. Susi itu napasan napamanasa Habel lan katuanna. Ulendui pemala nalangan Puang matua. Napamanasa duka Henok ulendui soyanan katuanna tutuo si turu pak porean na Puang matua. Sia napamanasa duka Nuh. Tu mengkaola lako Puang matua tonna disua unggaragai misa lembang. Bak tu kepala wai kapua dao karangkian na tondok. Anatang uran pasae. Ia tu akan katuan bak tu lolangan katuan na temai tahun na tu si turu na pak poran na Puang matua. Ia mo menjadi tanda manasana. Sia tanda tasik na kumua ia tu tahu ia tomai to mak patongan lako Puang matua. Siulu salanasang tu di kamasei lan Puang Yesus Kristus. Takana sai sia tatandai kumua. Ia tu dio nakapatonganan inang bu tu diong mai penaanta. Sia torro parialan penanta. Tutang kanan bak tutang kakitanan lako tau senga. Sangadina kalemisanta si sola Puang matua manna tu untarrui. Apa inang paralu latakana sai sia lata papayan kumua ia tu kapatonganan talko Puang matua. La di popembuah. Lan katuan ta ulendui buangan kada sia penggauran. Anak kitai batu natiroi sia anna mendadi
Sa'bi lako tau senga. Ondong pi anna malakbi tu sanganna puang matua lan Yesus Kristus. Amin. Ta masambayang. Tontong bangki kure sumanga tu kadami puang matua. Kadame patuo tumi pak pesanan lako kami. O puang, ia tu kapatongan angki, mana satang di kita. Apa, ia tu kapatongan antang ditiro ya toh. La kanan sia, la mempayan, la mintu tangaki, penangki buangan kada sia penggau rangki. Nane menda dimisa tanda tasikna batu tanda manasana kumua. Kami te anak-anak mak kure sumanga karne. Kure sumanga itu diona katuan saya lakona demi sorong lako kami. Lan puang Yesus Kristus juru salamaki. Hi masambayang. Amin. Rampoin de totu kadanna puang matua. Tontong bangki palaku kumua ta subscribe ite kadanna puang matua. Sia tapak bagian ni lako sang mane sang baineta. Kure sumanga puang tontong umpas sake komi. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.